Ku kinyamakuru Bwiza hariho inkuru y'umutwe igira iti arashaka guhindura itegeko nshinga, niba ari akagabo azabikore arebe ibimubaho. Aya ni amagambo yavuzwe na Colonel Nanga, uyu akaba ari umuhuzabikorwa wo mu ihuriro rya AFC 23 cyane cyane n'ubundi ryiganjemo cyangwa se rikorera uyu mutwe. Bika bivugwa neza ko iryo tegeko nshinga riramutse risohotse biri mu bintu bishobora gushyira mu kaga ndetse no mu kangaratete umutwe wa M23. Birumvikana neza ko ibice bimwe na bimwe uyu mutwe ushobora kutemererwa cyangwa se hakaba hasohokamo amategeko awushyiraho amananiza. Ibi bikaba ari byo byatumye umuhuzabikorwa wo wita Colonel Nanga yaje kuba n'ubundi akura inzira ku murima Felix Antoine Tshisekedi. Ni nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane igisirikare cyaho gikunze gushinjwa ibikorwa byiganjemo ibyaha by'intambara, aho n'ubundi cyohereza ibisasu bikagoma abaturage b'inzirakarengane bakasiga ubuzima. Bino mu bintu n'ubundi bibaza abatari bake cyane cyane ibitera agahinda kurushaho nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunze kubibona zikarebera ndetse zikakunda kugaragaza kenshi ko ziri ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu barebera muri politiki bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta rundi rukundo ifitiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Leta ya Amerika ikaba ishingiye ku nyungu ziganjemo amabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa kamere byiganje muri iki gihugu, cyane ko Leta ya Kongo n'ubundi imeze nkaho ikora ubucuruzi bwiganjemo guha ibihugu bitandukanye amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bikorwa kamere, hanyuma nabyo bikayisezeranya umutekano. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bitandukanye bishaka inyungu muri Kongo birangira biciye umubano n'u Rwanda, cyane ko u Rwanda rutari rwumvikana habe na gato n'ibihugu byose bigikira Leta ya Kongo, cyane ko igihugu cy'u Rwanda cyo gishyigikiye amahoro, cyane cyane ibihe by'agahenge mu burasirazuba bwa Kongo, aho uyu munsi none abaturage b'ubwoko bw'abatutsi bari kwicwa umusubirizo ndetse bakanicwa nabi cyane. Biri no mu bintu binavugwa yuko iyo yaba ari jenoside yaje mu bundi bwoko. Akaba ari nayo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyize ubwirinzi mu nce zitandukanye z'imipaka kugira ngo n'ubundi hatazagira ikivogera u Rwanda, kuko mu mbwirwaruhame zitandukanye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye agaragaza mu bihe bitandukanye, yagaragaje yuko adashobora gupfa kabiri. Abaturage mu magambo ye akomeza agira ati u Rwanda rwarapfuye, twapfuye kera gusa ntawe upfa kabiri. Uyu munsi none ntabwo watwica kabiri, aho kutwica twakwica mbere yuko twica. Mbwirwaruhame Kagame Paul yagarutse mu bihe bitandukanye zagiye zitera abashaka guhungabanya u Rwanda ubwoba, ndetse bakagenda banabona ko u Rwanda ari umuriro kotera kure, cyane yuko u Rwanda rwamaze kugaragaza ko rufite igisirikare gikomeye kandi kimaze kwiyubaka mu buryo bwose bushoboka, cyane ko ari igisirikare gishyirwamo ingengo y'imari itubutse buri mwaka. Nshuti bakunzi, mudasibe gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu hano wisanze. Ni muri mushyashya ni kuri Taifa Rwanda, ukande subscribe kuyo tubana umunsi ku wundi. Nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.